nengi melo iram pesininna alat piranna nabita cappu wetasi matti wetasi masafe isininna kung putanangi relino nadipa na selesai ibicara alat piranna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا. صدق الله العظيم وصدق رسول صلى الله عليه وسلم. Sini teman-teman malapika saudara malapikan jamaah Jumat yang insya-Allah pada angka yang masih rikung Allah Subhanahu wa taala. Nato pada ifataraka tan rasyukur temagang kata larja sewanna pun Allah Subhanahu wa taala nasaba iye waktu kami namalak biih rilalang onrok kami na baraka na pungala ta'ala napili ki pungala ta'ala mancaji say atanna yang mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Narampai pungala ta'ala rilalang hadits kudsina majappo nigi papit cai ngalina. Siapa yang mensucikan dirinya ninapal lawi alina matta rilalanna masigi majapu pungala ta'ala yang menjamu tamunya mamagi-magi insyaallah nadupaiki pungala ta'ala nasibawai rirunna ya naritu pamasina insyaallah. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia pilihan Allah, nasabaatan ringanna ia rega alat biranna na engkamana ki'i di umat na makdarari makdanuang pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati resrimun rina pungala ta'ala. Tentunya pengakuan yang kita harapkan Rasulullah ya naritu syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini teman-teman malapika seluruh malapikan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pura ipahas si bawa madai cemak kedang dek gaga tau riasa lebok natanai kami nam malak di iya rega matan rewi darajatna di sisina pungala ta'ala sang ngadinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada manusia yang mulia di alam dunia ini melainkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momporo pakutana makada agami merong adat biranna atan ringanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah menengi melo irampi sininna alat biranna Nabi ta. Capu iwetasi mati wiwetasi masafe isininna kung putanangi relino. Nadifa na selesai ibicara alat biranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika jamaah dimuliakan Allah orang piaki ala siaga egana alat biranna atan renganna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya naritu dek gaga tau ya rega dek gaga asang irampi sangadinna lolongi ya rega iwalay apalang pole resisina pung Allah Ta'ala sangadinna irampina asana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nama di alam dunia ini disebutkan kecuali mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selain daripada menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, man shalla alayya wahidan nigi masalawa makdam pirampe lauri asakku wekacicam sallallahu alaihi asyra majapu pungala ta'ala na salawakiro atanna weka 10. Salawat na pungala ta'ala lauridi atanna yanaritu pamasa na niya at dampung. Maka tidak ada nama yang disebutkan kecuali mendapatkan keberkahan dari Allah selain daripada menyebutkan atau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nasaba alat biranna asana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engka syari ega pasumpah nade nawat din natarimi pungala ta'ala sangadina engki asana Nabi ta iram pirilalenna termasuk sumpah jangi dek gaga sumpah jang itarima risisina pungala ta'ala sangadina engki iram pi salawat rilalen salawat lar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poncona ada liwat tutat tetto masumpajan namuk niwek kasih sebu irampi asalna puala ta'ala nyekya rilala sumpajata dina cicemua tarampi asalna Nabi demi Allah tertolak dikna tirimi sumpajata puala ta'ala. Nasaba yaitu salawai adalah sumpahnya maka dan regrut atau fanritai mancaji wisai serukun syarat sah diterimanya salatnya seorang hamba. Sini teman-teman lebihkan jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah taruh alat biranna riasangi salawat bahkan ini tariu lumai narampi makdah. Menengi rode gaga baca-baca na wadi ibaca dilalan na akram marajai majapu cukup ni salawat mancaji baca-baca ya tonna tu sabakna torilota agi melok na figau musti na salawaki dilalan na magay na sabakna pahangi torilota makada tungkat irampina asan na nabita musti angkatoy barakair folir pungala ta'ala rilalanna. Nenek tariolo may riwatto na mapanok bini masalawa. Minre-inre si matu asina na salawaki. Pura si matu masangki masalawa. Tumak baraka jama-jaman na torilota. Namu ni cedek niya kagenda. Idik makokuro dik nigaga tepe lau barakana asan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba negara tai riolo main nita nan rewi wali na bangku na salawati alhamdulillah barakat na salawat na napasawi kung Allah subhanahu wa taala
bahkan tanpa bekas. Ya tosi idi segala rupa ni fakburain. Nah de igaga ifatwi asana nabita atau bahkan kita tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala tatamba mihalasata. Jamaah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebarakana salawai irampir lalal riwayat makada set di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayatuna ifam miraj ifallalam penni untuk menerima perintah salat 5 waktu. Rilalang perjalanan Nabi ta engka set di onrong. Naite Nabi ta set di malaikat na namakutana Nabi ta lari malaikat Jibril. Maka dah Jibril ni gair malaikat apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah surana Allah Ta'ala ya naro malaikat na pancaji pung Allah Ta'ala na werengi tugas si mata rekengi menghitung sininna tetik busih mapamula zaman na Nabi Adam dan kanna kamak nalino. Malaikat yang dilihat oleh Rasulullah adalah malaikat yang diciptakan Allah dan diberikan tugas hanya sekadar untuk menghitung tetesan-tetesan air hujan yang jatuh ke dunia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada tetesan air hujan yang terlewatkan dihitungnya. Dek gaga tetik-tetik na busina falabot na reke. Gangkan na Nabi tak takjub kagum. Mak depe lori Nabi tak mapanesa si paimang. Maka dahi malaikat siapakah engkau? Maka dahi malaikat ya Rasulullah. Iya malaikat na parenta pung Allah Ta'ala si matan reke sini na tetik-tetik na busi. Mapamula zaman Nabi Adam gangkan na kamak nalino. Dek gaga tetibusi ufalaba ureke manang. Ni kaya Rasulullah engkase difasalan na deul lerrekengi. Maka de Nabi taaga de mul lerreking na egana to jarimu ni. Manangka engkase difasalan de mul lerreking agamema. Aga na sa malaikat. Ya Rasulullah memat to ngawulle mana reking tetik-tetik na busi mapamula zaman Nabi Adam gangkan na kamak nalino. Tetapi ketahuilah ya Rasulullah riwattunna ummah salawat lauri alim wa kacicam majapu deul reking siare egana pamasina pula taala nafaturul lauri ummah barakatna salawai. Maka zaman dimakan Allah Subhanahu wa taala as-salawat killar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oncop ya as-Jumat. Maka dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Jumat adalah hari yang mulia di antara hari yang diciptakan Allah. Maka perbanyaklah engkau bersalawat kepadaku. Nah sebab majapku salawatmu resona Jumai nantara langsung malaikat laurioloku menapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung nabali wir salawat na umatna. Maka sekali lagi zaman dimulakan Allah ya ro'atan ringanna alat biran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan elotobakna Nabiullah Adam itarimai foli di Allah Ta'ala nasabak nafatui irilalan na tobakna Nabi Adam engke asanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 200 tam itana si mata sujud nenita Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 200 tam itana si mata sujud denang kana patokong alena selama 200 tahun lamanya. De itarimi illo toba na Allah Ta'ala. Nagangkanna mattamakna Nabi Adam di tanah haram di Makkatul Mukarramah. Nenapa na coba-coba semillo toba. Ni karila illo toba na pada waktu itu. Nafatama yang asan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuang nasaba alat birenna atan renganna Muhammad tatarima lempu lalu ni kasih tobatku. Aga na makutana pung Allah Ta'ala. Wahai Adam,
maki murampi asanna Muhammad tege misa aga nasanneneta Nabi Adam, ya Allah riwatut tafancajika saat engkau meniupkan ruh kepadaku, upacongai ulutku, ufasaile pakitan na matakku rilalan na surugata, engkewita kuro asanna Muhammad tafasitampi si bawa asatta zat yang maha mulia, maka yerosoi watokal lalang aking makada ye Muhammad tinato biasa musti alena orang mulia nasabat dena mungkin alena to biasa namilo tafasitampi asatta si bawa asanna, maka tatarima lempu lalu ipuang elo tobakku nasaba alabbiran na Muhammad aga nasa pungalatala sadakta ya Adam tongek ko Adam, ketahuilah hari ini utarima lempu ni elo tobakmu, maka diampunilah dosanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bahkan makada andre guru tapat tarekae makada nigi tau melo masiga magati itarima padonganna. Siapa-siapa yang mau segera diijabah, dikabulkan doanya dari Allah, mapasang andre guru tatu fandritai patarekai makada riwattu mumarellau saat engkau berdoa falla fa'alam Muhammadin bi alaihi magai nasaba yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawai set dimancaji pak goncit pak buka na pintu doa. Nah nigi gatur riwattu namarlau di pengalatana na falla Muhammad alaina majabku min ri'imalaso yasangi nurun Muhammad nenapa si gorang-gorang penjaga na pintu doa, malaikat penjaga pintu doa makada timpa itu pintu nafat doangi nasaba engkituha cahayana nurun Muhammad dek payelau nabuka mi menipungan ta'ala pintu doa. Bagaimana kalau saat kita berdoa maka Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengijabah, mengabulkan permohonan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yak kodek gaga baca-baca tafala cukuplah salawat tafancaji baca-baca rilalenna atau tumattar bin insyaallah mamagi-magi salawai nasabari ki nafas salama ki pungana taala nafas baraka ki pungana taala dino oncok piha nafas salama ki nafas baraka ki pungana taala riwano akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.